ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯁꯥꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ MP ꯑꯉꯣꯝꯆꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯋꯥꯅ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ MLA ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯕꯤꯍꯥꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯤꯂꯀꯨꯊꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯒꯣꯗꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 60 ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯌꯨꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯕꯣꯔꯗꯅ ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯡꯒꯧ ꯁꯦꯀꯣꯟ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯂꯧ ꯄꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯄꯠ ꯄꯨꯝꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡꯂꯦ꯫ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦश ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯔꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯃꯥ ꯉꯥꯟꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISTV ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯔꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯁꯥꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ खनबा मियोय ओइगदबनि हाइना MP अंगोमचा बिमोल नंगसे लाइसांगथेम इमा लाइरेंबी संगलेंदा इराबोट निंगसिंग थौरमगे सरुक अमा ओइना अहुमलक सुबा नोमगी ओइना विलेज लेवल लिटरेरी मीट कम फेलिसिटेशन की थौरमदा हाइख्रे थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लाइसांगथेम माइकेदा लैरिबा क्लब मैरापाइबी अमदी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी अपुनबा लूफ अमा ओइरिबा लाइसांगथेम अपुनबा लूफ लालना सिंदुना चामग कुनमा पल्लक सुबा ओइना पांगथोकपा इराबोट निंगसिंग थौरम अदुदा हानगे चीफ मिनिस्टर ओक्रम इवोवी MLA ओक्रम सूर्यकुमार यावना मियामना लुचिंगदुना लमयानबा इराबोट की फोटोदा लैसु कतुना इकाई खुमनबा उतखे लाइसांगथेम ग्राम पंचायत की मनुंगदा लैबा तोंगान तोंगानबा हिरम सिंगदा थोइदोक हेंदोकना मसक नायरबा मियोय सिंग अमदी थोइदोक हेंदोकना माय पाकलबा महिरोय सिंगबु इकाई खुमनबा उतखे लमयानबा इराबोट पु सैथाबा महिरोय सिंगी क्विज हैरेंग चांगदमनबगी मकोक मथंग ताख्रबा सिंगदसु मना मथुम सिंग यंथोके MP बिमोल अकोइजमना मखा तारादुना इराबोट कुमना मियामगी खनबा मिदेंग सानबा हौना लोंचत खंगबा लुचिंगबा सिंग अइखोइना थीबा तंगाई फदे लुचिंगबा सिंगदसु इराबोट की वाखलोन अदुबु मतुंग इंदुना चटपा तंगाई फदे हाइखी लीडर ने लाना डिवाइड एंड रूल दा मीना सानरे खंगना मदुदा मई चुसलगा अखोइन ओइना हेड कंजन हनबगी थबक से हदकी सही अनि सिदा अखोइ लीडर ताव लीडर ओइगेदी कंगु लेगा बनुआ या खबर नमी बदा इरे पा इरे चा सिंसे इमु मसेमदा आइगी चा इकु इमु मनु सेम दुमाइना लेपा की खुना के लीडर ओइगेदी मियाम चुम नहनबा अचुम माके दा गाइड तबका चटपा खनबो वाखलो बोनबा मनु मवम सना चन पथा काइदबा अदु चंगनी नत्रगदी पेलत्रगदी इराबुदे रंब सेन दाइ लेनुंग सनुन लावी थवाई सोद लावी पेदेदा मिनाई की जान इराबुदी भाई मसी अखुन पेदेदा मिनाई की जान अवाब तारब मफम सिंगदा मतेंग पांगबगी मिंगदा पॉलिटिक्स तौबगी वाखलोन थादोक्सी हाइना थोंजु असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA TS बिश्वजितना फोंदोक्रे वाफम असिंगसी अकामपाट आइडियल गर्ल्स कॉलेज रिलीफ कैंपता तीर्थ यात्रा हाइबा बैनर की मखादा इम्फाल ईस्ट अमदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट लैबा तोंगान तोंगान बा इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन IDP सिंग खक्तगी नोमगी ओइबा खोंचेट अमा मणिपुर की लाइफम सिंगदा लाइ खुरुंबा चननबगी लमथाबदा सरुग्या खिबदा फोंदोखिबनी थोंजु SC की MLA की मिरेंग मखादा कमिटी ऑन प्रोटेक्शन मैटै विक्टिम्स मोरेना सिंदुना पांगथोखिबा थौरमदुदा MLA TS बिश्वजितना मखा तारदुना मियोइबगी पुंसीदा अवाना तारब सिंगदा मतेंग पांगबा हाबसी मियोइबा अखोइगी चटनबी अमनी मसिदा अखोइ अमतो ओइना नुंसिनना लेमिनरबा मतमदा इंगटपा लाकनी सही अनि हेलकलबा सिदा IDP सिंगना तोंगान तोंगान मफम सिंगदा लैदुना लाखिबदु ngasidi मफम दा लैबा IDP सिंगना लमदमसिगी लाइफम सिंगदा पुना चटमिनदुना लाई खोरम हंदुना वाखल दुंगाइना इंथा हनबा लैबदा मतेंग खरद ओरबसु पांगबा ngamlagani लोइनाना IDP सिंगना नुंगाइतबा सिंग लैरकपा मतमदा पाव फौबिरौ अमदि मियामना IDP सिंगी मफमदा मतेंग पांगबा लाकपदा ऐना मतेंग पांगलमले हाइबा अदु सोशल मीडिया सिंगदा ओइना थागतपियु पॉलिटिक्स तौबिगनु IDP सिंगी अवाबसी थमोय सेंगना मतेंग पांगमिनसे हाइखी
मफम मफम दा चंगनबगी सरकार ने सिलिस दा कोइसु याउसले हर कांदा यावरगसु लाई होनरगसु लाई मयाम लो होनबिरी आई कैपेसिटी दा आई से कनामतना अखोई कनो पीद्रगसु ऑथोराइज तौद्रगसु अखोई इसा इसाना अखोई मणिपुरी अमा ओना मैतै मचा अमा ओना अखोई पुन्ना मफम मफम दा हंजननबा अखोई तौरब कांदा लेरब कांदा अखोई इंग बथकबा दो मयामना पामनरिबा ngangnariba chaknariba puna makloi shanti woni ingadorni masi honaminasi Imphal East District ki Nilakuthida non local amana chalairamba plastic carry bag ki godown amadagi lupa lakh kuntra rongi oigedaba lengak na thingba thamkraba single use plastic seng Manipur Pollution Control Board District Administration Imphal East Haingang City Block amadi Haingang Police ki apunba kangbo amana fagat kre Polam sing adu hariba tim aduna akaknaba paw ama fangbadagi sangsinbada godown adu thong londuna leiramke godown adu bu salariba Bihar Muzafur dagi Narayan Kumar gi loinabi Ranjana Survana Ranjana Saurafna godown gi so leiti haiduna hangwiya ki de tungda nupi police ki team ama laktuna nupi adu godown mamang degi lokthok laba matungda so thugairaga changkhe godown manungda tongan tongan mamakal gi single use plastic sing paiduna leiramke godown mapu Narayan Kumar gi loinabi Ranjana Sauraf su fagatke ngasi gi drive adu ko mari leinana Pm-Istv gi member secretary Waikom Roshan na lengak na thingba thamkraba plastic ki polam singasi khudakta gi seasonaba amadi yuan ba lefna na ba kyara khanna haikre loinana thingba thugaiba Mioi Kyasu Fagat Kre Madugi Makha Tarak Oina Lona Hanglamba Godown Asidagi Yamlaba Plastic Asi Fagat Kibani Miam Nasu Lengakna Thingduna Laklaba Plastic Polam Sing Asigi Mahutta Masigi Mahut Sinbayaba Polam Kaya Thoglak Libasi Oina Sizinaviu Department Gi Maike Degisu Asigumba Drive Asi Makha Tanasu Leftana Chathakigani Miam the single use plastic Asi Sizinaba Thingbagi Mahutta Pusilakpa Thingbiu Haiba Wafam Kaya Lakpadagi Khongthang Asi Paikalakpani Haiki Supply to immediately five day first the lab to the five years some high rock the point is masigi source of the plastic carry base kara din thing na lab to to asin le piti de down mile re see the question system there when you were senior there when you were masi recycling center में तो अपना था कि ना बाप कोई ताना वाला था कि ना खाने जगह सुम आई नहीं आता वो प्लास्टिक कैरी बैग से सुम वो बोलो ना कि सुम हंसन हंसन यून बसे मसी तो कोई रो अदुना मैं हम तो पब्लिक टाइम ने सुम एप्रिल तो से दिन बती सुम बक कैरी बैग्स आई नहीं आता थे तीन काम अपने नहीं आता अल्टरनेटिव्स में हम देखे मसी ने भी रो Handak Thokiba is Sing Chauduna Imphal East District ki Kongbo Use Konpat Laiba Low Pari Kaya Patpumduna Mangle Yum Kaya Housing Fawa Changbayadri Lomi Sing Kok the Khud Havle Makogi Awaba Kudong Chadapa Kaya ISTB News da Fongdorakli Hiramasida Paudamama ISTB News na handaki ising isauchina thumgraba matungda use konpat hariba lokon sida laga yengma matamda numit kharigi mamanga thokiba ising isau aduna mafam asil ilaiba lowpari humpugi mathakta tharamba phausingi pomba horkanda noinamak ising hina thummaga hajiksi patlaga mangaga leire sahi asigi oinadi akoi wana honariba lomi singsina subnigi phau meruk ama phawba lokpa ngamgani haibigi thajabadu leitre haijaba tare aduna asigumba awaba mayok narabal mafam asigi lomi shelnaw sing asigi awaba sing asigi mathakta mafam asigi akoibada leiriba yum kayasu haukiba ising isau aduna ising thumningi badu ngasi phawba akoi ising si chenthokpa ngamdabadigi lidaga leiba ising yauri maram maduna aikoi mioi kharasu hajik relic camta laiba adumak thengnari lomi singi wana sahi amagi asaona thajari ba phawsing asi noinamak patlaga pummaga mangba asina hajik lomi singna thengnari ba khudong sadaba sing kari kari no aduga makoina mari lena ba government amasung akoi concern authority da kari kari haining bagi haibagi matang da akoi ISTB news da wafum kaya fongdorakli lau pandrigi mamang da muka thwe pomba horo salak pakraga hor pasida muka tumjale akoi lau uri ba kanggu singji pungning da yamna awaban ngai ta ba ma dipoi masi matang da sarkar na kai mateng khara di pi haninge kwajigi maru na khona pen da bamana ketirau kendra gi jaga da sahi ama makhai da ahum dak thona kail laga se miam praja sing da da awa pi si jo koi ketirau gi emele bu so koi pen da poi hoji hoji si ising kang ya jo koi ising ji loina boro boro law lebi dei labuki manam nam thi bane dei angang macha sien da di phaba angang macha ngai ju manam nam thi na doi ne ba yar ga de khoi ju yum je du mieng changani nge tare mayam thumna badi minini humni khak thumane ekhoi di more than 12 days he na thumabni na mana masing kari kara low sing thungi bijing je totally pat pa haitare mang hiba low si paisa yam mang bani na masi sarkar na khitang compensation kharga ju pi haningi loina na seisida relief camp
लेरिबसिंगसिगी अवार अपा प्लस हेल्थ केम कुंबा सिनबीरगा अखोई सैसे लेबे लैना तिना यावसिंगसि चेक अंतंग तौथोकपीरगा मदु हेल्थ केम कुंबा सिनबीरगा मरु ओइना पटखिरबा पुंगखिरबा लौफमसिंगसिदा करी थाबा याबगे अखोइगी निंगदम लौरोके हाइतारे समना हाइकांदा हवाई थ्राक थाबनी खंगदे निमिलै थाबनी खंग अंगाम थाबनी खंगदे मदुगी दरकार लेबसिंगसि सरकारना यिंगसिनबीरगा मदुगी ओबा चपचाबा मतेंगदु पांगहनिंगे यूम कई हुजिक तसेंना कांदा फलांग निंगाई खरे कुइना लेरमिना अदुना इमुंग चंगबासे याद्रे लेबा फ्लोर दो पका अंता अयामबो ओइदे अदुना इमुंग से बुट 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 लाव हाइतारे अदुना संगबा हाइबसे अवाबा मदि ओइरि हुजिक साबा थकपदि हुजिक अखोइगे लैकाइना डोनेशन हापिरे कंसल एमएलए नसु हापिरे कंसल प्रधान नसु हापिरे एसडीसी न मतेंग तौबिरे अदुना हुजि हुजिकति सलाइरे अदुबो सिना सेटिस्फाई ओइबदि ओइदि याना याना बसिनबा अदु ओइरि हाइतारे लौमी इसिल नाउसिंग अमसुंग इसिंग न थुंजिमदगी अवाबा मायुकनरिबा मियोइसिंग असिना फोंदोलिबा अपामबसिंग असि अखोइ लैंगांग अमसुंग मैलेनबो अथॉरिटीना थबक्ता ओन्थोरकदरा ओन्थोरोइदरा हाइबदुदि अखोइ मयाम पुन्ना येंमिनबा तारी ISTV पाउगी धमकता कैमरामैन जी गगन शर्मा गरिन पाउजमजरिबा कुमारजित वाहिंगबम ISTV न्यूज उसियकोन पार्ट Imphal East District. Kunmangarak Suba Manipur Integrity and Solidarity Day 2025 ki thauram pangthokre Idea of Manipur da hingminaba ngamloidaba furup sing Manipur thadoktuna chatkibada akaiba laiti haina Manipur Integrity and Solidarity Day Observation Committee ki Chairman Laurembam Nganbina ngase Manipur Integrity and Solidarity Observation Committee ki mireng makhada apunba Manipur kanba Imalov Uncle National Identity Protection Council ni kona sinduna konung mamangda leiba lamyan sanglenda pangthokiba thoramda haikre thormoduda Observation Committee ki Vice Chairman Oinam Premjitna thoramapu amadi UPF ki Chairman Advocate L Jadumani na Resource Person oina sarugya ke Laurembam Nganbina makha taraduna ngasigi numidasida NSN IM amadi India lenga ka taunakiba Bangkok Agreement ki mayokta miyam gi oba choba rally ama sinkiba Miyam gi Chingtam Amatani Haina Idea of Manipur da Hingzaba Miyam ne Masida India Langak ta khud thingzin pham thokte Manipur da punna hingminaba pamdaba kangbu Manipur thadoktuna chatvikho maduda akaiba leite Bangladesh amadi Nepal da thokiba Miyam gi iho lamdam asida thorokloi hainingai leite India Langak na hingminari ba furup singi marakta singsep thajinduna separate administration gi manglan mangliba sing oithokloi daba wafam ne masi India Langak na tawdaba chungani iramda Manipur asibu kansi harabadi lamdam asida maihorol dagi lemenarakliba furup khudingmakna thamoi sengna thoroklaga thabak tawminaba changi amana amada taisinaduna leibana imalebak kanbangamloi haike Imalebak kamang tawdana ngakani Imalebak ki haurak phamji kadaidano akhoi poloi ji kadaidano haibase jat khuding mana sap manana nainarakanda jat khuding mangna punna punsalakanda apumba akhoi gi resolution amak goal ama laurakanda Manipur gi success oiba haibatu soidana maki lakani aigi nati mi magi ni nati aigi ni haibase pumlap toktoga Manipur se akhoi jat mayam na pullaga leibanina akhoi mayam gi ithongni akhoi na machingak pam mathau tai aduna 2000 da thok ba adugumba without territorial kakchibagum Manipur se amuhna kaiba yaroi aduga any separate administration thamba yaroi haibase masiki phirep chap saba ma laurakanda akhoi punna khongthang achi changchan minasi Observation Committee ki Vice Chairman Oinam Premjit na 2000 gi ngasigi numida sida miyam thoraktuna South East Asia khwaidagi chawwa Manipur gi apunba gi saktamda singnarakpagi khongchat chatkiba numit ne khongsit adugi mahaina June 18 gi thogdok thorakpadagi without territorial limit haiba wafam adu lauthokibani matamadu da NSN IM na Manipur gi territorial integrity da singnaраklabasu maitei singna naga amata khut thakiba amadi yum mai thakiba leite naga singna su maitei gi yum amata mai thakide miyoi amata khut thakiba laikide adubu handaki kuki gi thong asidi atamna maitei singbu hatoklaga iramdam asida matam sangna leraklaba yelhomi sing tanthokuna makhoi gi oiba state ama sembagi mami chauna tai haike Emkilniko ki mai kai de hajining badi apunba Manipur ma saktam ngakmina nabu hona bada Manipur da khunda me nei ba phuru khuding magna
पुन्ना मणिपुर की इंटरेस्ट हिंगमिनगदबनी चौखटमिनगदबनी पुन्ना चौखटमिनसी पुन्ना हिंगमिनसी हाइबदा कनामता की इंटरेस्ट सोप लेते तोखाइने हेक तोरप खुदिंगमक्ता अपुन्बा मणिपुर सिंगरप खुदिंगमक्ता निकोमदी अंकिल अमदी लेबाक मियाम पुन्ना थेंगनमिनगने अपुनबा मणिपुर की सक्तम अपुनबा मणिपुर की यूनिटी अमदी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कनगे हारगदे अखोइना इंडिया दा थाजबा थमलबा मतमदा मखोइना कनबिरखिगनी इंग तप पुरक्तनिगी हाइबगी वाखनों असी लापना थमलबा मतमदा अखोइगी लेमिनरिबा कांगलो फुरुप खुदिंगमाक नुंगसी चानना लेमिननबगे लंबी अमा यातुना फुरुप सिंग असिगा पुन्ना वाखल तामिनबा फमिनदुना वारी सानबा मथौ ताइ हाइबा वाखलोन असे ngasiगी मियामना खंगलकलबा मतम अदुदता ngasi मणिपुरदा थोगलिबा इरांग असे तपना अफबा लंबीदा लाकनी हाइना यूसीएम की प्रेसिडेंट वाई की दिरेना हाइक्रे यूसीएम की मखादा यूसीएम गा चटमिनबगी मियोय तरागा मापन साबा वांगू यूनिट सेमग लोइनना तोंगान थौरुल सिंहबु यूसीएम की प्रेसिडेंट वाई के दिरेना वासक लौबगी वांगू द पांगथोखिबा वाई के दिरेना मखा ताना आइखोगी लेमिनरिबा इफ्रूफ मसेल की मरक्ता खाइबुंग तानाबा वाखलोन असी कैदोंग सागतना आइखोगी अपुनबा आइडिया ऑफ मणिपुर की वाखलोन असी पुरकनबा होनबदा यूसीएम ना चही कयादगी संगसिंदुना लाखले मखा तानासु ngasi आइखोगी मणिपुर खुनाय असी ngakpa ngamnanaba wangu kumbi gi oiba apunba thauna lingzel gi wakalon gi adu sagananaba aikoi puna honamine se haiki ngasi gi UCM gi masama oiriba wangu unit hangdokpa aduda 2024 dagina 2027 fawba pugadaba wangu unit ki oina chairman da Amom Hari Mohan general secretary da Salam Henba secretary organization oina Rameshwar secretary finance da Amom Brojesori Laima Khankre लुसिंगबा मसिंग यामबना आइखोय पुनसिनबा ngamdabani isagi oijaba thadokuna miyamgi khanbagi matam oire irabotna pamjuramba thabaksing aikoina matung inba tangai fade haina Bishnupur Assembly constituency gi MLA Govindas Konthok jamnangasi Federal Education and Athletic Development Organization FIDO Club Nacho Panthong Ward number 6 na sinduna lamjanba hizam irabot ki chamaga kunmapal lak suba कुमोन ngasi नाचौ पंथों कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबा थौरमदा हाइक्रे थौरमगी सरगमा ओइना लेबाक निंगबा इसै चांगदमनबा सैरेंग लायकपा मदि क्विज कंपटीशन कैटेगरी अनि थोकना खाइदोक्तुना चांगदमनबग लोइनना मकोक मथंग तारबा सिंग सर्टिफिकेट अमदि मेमेंटो पिदुना पुंगनिंग थौगतके एमएलए गोविंदास कोंथौक जमना मखा तारदुना करंबा मायोंदा ओलगा खुदोंग चाबा फंगनी खनबा ngamba इराबोटनी सिनमि सिंगी हक ताननबा इराबोटना होनरमे मसेत ताबना अखोय चौखटपा ngamloi लुचिंगबा यामनबना तौफम खंग्रे स्टेज ता थोकलगा वा ngangbana लुचिंगबा ओइरे हाइबे यारोय इराबोट इचंग थौबा लमजानबने इराबोट की वाखल लोंदे पुनसिनब अदुनी हाइखे कोई हक करिनो अखोई लेबाक से मतौ करना फानगदगे हाइबा अदुगुंबा वाखलोन महाक्ता लेबिरंबा अदु ngasiदी अखोई इउ उदे अखोई इसा मक्सुदे हाजरिसे Ministry of Food Processing Industry na sindna New Delhi gi Bharat Mandapam da chathariba marisuba World Food India 2025 ta Manipur gi food industry singna achoba mafam ma kanba ngamle handaki sahi sida Manipur government na achoba mafam ma kanduna partner state ama oina sarugyari processing for prosperity haibasida Manipur gi food processing industry packaging innovation gi matangda Indian Institute of Packaging gi director oiramba Professor NC Sahana thasigi kungamanga da wangangke Manipur department gi mari lainaba Trade, Commerce and Industry, Horticulture, Agriculture, Amasung Forest Department ki apun bastol taraga tarukna sarugyari GI Tech fanglaba process tawraba ohai wahi kayamarum na ayengba singi pukning singsile kachai gi komla chakhau sing usoina singba polam sing malem gi miyam na pam na lainare local liquor amasung sakhau miyam gi ahenba demand laire thormasi hayeng loshingani hairi iroi semba chamlo Playground gi flood light hapa fencing khaba players singi rest house amadi gate na singba miyam gi thabak tawriba Amarjit na nauna semgatuna miyam da kusinabagi thauram iroi semba da laiba iroi semba youth development club na sinduna iroi semba chamalo playground da ngasi pangthokre thoramadu da EYDC ki president AK Ratan Kumar imoinu fees ki provider Chanam Binod EYDC ki advisor Irengbam Ram ne chingba singna maroiba musing oina sarugya ke thorongi sarukoma oina ahal oiraba musing da blanket na singsu
piduna ikai khumna bu utke thorong mari leinana Amarjitna iroi sembagi akoibada leiba sanroi singna practice tobada matik chaba playground leitabadagi awaba kaya mayoknaba amadi sanababu pamjaba inkhalakliba naha singna sana khonabagi lamda thawai yausinduna lamdamasigi mingchat hena purakna naba khonabada mateng oinana ba haiduna lampak asi semgatpane uripoke manungda leiba semgat payaba playground singsu semgat pagi thabak satharagani loinana lamdam asigi ahal oiraba singi damakta su mahaki maikeidagi pakhat payaba thabak pakhatlagani haiki Manipur Wrestling Association की स्पेशल जनरल बॉडी मिफम पांगथोखिबका लोइनना एसोसिएशन असिगे मैनेजिंग कमिटी गे अनोब मेंबर तरागा मंगासु लंबा मत याउदना खनख्रे ngasi खुमलंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेबा मणिपुर ओलंपिक भवन द पांगथोकपा थरमदुदा Manipur Wrestling Association की हानगी प्रेसिडेंट एस शरद कुमार शर्मा मैनेजिंग कमिटी के अनोब मेंबर तरागा मंगा खलबा मतुंगदा मतम कुइना मथौ तौबा ngamdana लेबलुरबा एसोसिएशन असि अमुक हन्ना मतिंग लेना थबक तौबा ngamnaba होनबगा लोइनना मसाना सिबु पामजना थवाई याउन सानजरिबा लमदम असि सानरोइ सिंग असिबु मपा लमदा थाननबा थबक पाखलगनी एसोसिएशन होनरिबा पुनम असि मसाना सिबु थवाई याउबा सानरो सिंग अमदे मियाम की मतेंग याउदना ओइथोक्लोय लमदम असि सानरोइ की पुकैनी हारबसु अपुनबगी पांगल याउदना ओइथोक्लोय हाइखि सेल्फ हेल्प ग्रुप की खुथांगदगे लोन लौख्रगा सिंगबा ngamdaba रेड जोन द लेबा नुपी सिंगी अखनबा थौरांग लौखलगनी हाइना लमलाई एससी की एमएलए केस इबोम चानंग से थमना पोकपी द लेबा इमानुएल इंग्लिश एकेडमी द पांगथोकिबा बैक टू स्कूल कैंपेन दा फोंगदोख्रे थरमदुदा सरुग्याखिबी एमएसआरएलएम की सोमुंग ब्लॉक की इंटरनल मेंटर के मोदुबलाना बैक टू स्कूल कैंपेन असि कनागुंबा खरना अहल ओरबी नुपी सिंगबु अंगांगदा पारा ताकपगुम क्लास तौबा ओइना लौनै मसी अरानबो वाफमनी थौरमसी सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंग चौखट हलगा VLF अमदी क्लस्टर लेवल फेडरेशन सिंग चौखट हंदुना MSRLM ना पाइकलिबा थबक सिंग असि माइ पाखनना बखोनबनी हाइखि MLA केस इबोम चाना मखा ताकिबदा लमलाई एससी की मनुंगदा याइंगंग पोकपी थमना पोकपी की अकोइबदा लेरिबा खुंजा सिंह हंदकी लान अदुदा खम थेंगना अवाबा थेंगनकी थवाई हिंगौरिबसि नतना अतै करिसु लेहौद्रबनी असिगुम्बा फिबम असिदा सेल्फ हेल्प ग्रुप की खुथांगदगी लोन लौखिबसिंग फिबम अमदी मतमना लोन सिंगबा ngamkhidre मेंबर खरना लोन लौख्रगा सिंगबा ngamdabana बैंक ना मखा ताबा लोन पिरक्तबदगी सेल्फ हेल्प ग्रुप मुलक पयाबगी ओइथोकप लेरे हाइखि परफॉर्मिंग आर्ट्स की सेंटर अमा ओरिबा हाउबम मरक nganगोम लाइकाय द लेबा संचाली लिंखतकिबा चही कुनगहुमदोय मपुंग फारकपगी मपोक कुमोन थौरम ngasi पांगथोखरे थौरम की सरगम ओइना संचाली की लाइखिरबा गुरु सिंह की फोटोदा लाइसुकतुन इकाई खुमनब उतके थौरम की मनुंग चन्ना 2021 दा मणिपुरी फोक म्यूजिक ता संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फंगलख्रबा नामैराकपम टिकेन 2018 दा मणिपुरी क्लासिकल डांस दा संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फंगलख्रबी अखाम लक्ष्मी 2022 दा थांग तागिलमदा संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फंगलख्रबा चिंगथाम रंजित कुमार अमदे माइम थिएटर दा अवार्ड फंगलख्रबा डॉक्टर वाई सदानंदबु हराव तयामना ओके सेंटर असिना तोंगान तोंगान परफॉर्मिंग आर्ट्स सिंगबु मालेमदा सक्ताकननबा होनबा खगनतना हौगलक्लिबा मिरोलदा डांस परफॉर्मिंग खंगननबा होनबदसु अहनबा मिएंग थमली हाइना संचालीगी प्रेसिडेंट डॉक्टर एम थोइबना फोंगदोखे लायंस क्लब ऑफ इम्फाल लेमरोल डिस्ट्रिक्ट 322 दीना सिंधुना पीस फोस्टर कॉन्टेस्ट की थौरममा घरी दलैबा किड्स फाउंडेशन स्कूल दा पांगथोक्रे टुगेदर एज वन हाइबा हिरमसिदा पांगथोकपा थौरमदुदा क्लब की प्रेसिडेंट लायन मेमियो निंगोम्बी प्रोग्राम चेयरपर्सन लायन एल गंबिनी अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइके कॉन्टेस्ट असिदा अहानबा पोजीशन दा पितंबरा इंग्लिश स्कूल सनाहेन ओइनाम अनिसुबा पोजीशन दा केंद्र विद्यालय स्कूल लंचेन सना अरिबम अहुमसुबा पोजीशन दा मारिया मोंटेसोरी स्कूल लुपिन निंगथेम चाना ताखे अमदि तोंगान तोंगानबा कंसोलेशन प्राइज की दमा खनगलबा महिरोइ सिंह दा मनापिदुन इकाई खुमनखे लाखलिबा अक्टोबर 23 नोंमाइजिंग नुमिता क्लास 10 थागदबा थांग ताबो ऑप्शनल सब्जेक्ट अम ओइना लौबा स्कूल सिंगी महिरोइ सिंगी थांग तागी कमन एग्जामिनेशन थाननबा की मार्क्स की वाइस प्रेसिडेंट अमदि एग्जामिनेशन कमिटी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर थांगजम सुरस मैटेना हाइरे कोनुंग ममांगदा लैबा गवर्नमेंट डांस कॉलेज
ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯤꯃꯥꯛꯁꯀꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯧꯄꯨꯕꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯕꯨ ꯑꯣꯞꯁꯅꯦꯜ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯗꯦꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯕꯣꯁꯦꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯐꯝꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯃꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯀꯤꯃꯥꯛꯁꯇꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ 2016 ꯗꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯅꯦꯜ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9 ꯗꯒꯤ ꯇꯝꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯔꯤꯁꯥꯔꯆꯀꯤ ꯊꯥꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅꯗꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯊꯥꯡꯇ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 16 ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯃꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯥꯡꯇ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯗꯦꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤनेशन ꯑꯁꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤनेशनꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨꯗ ꯀꯤꯃꯥꯛꯁꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤनेशन ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯤ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯌꯦꯟꯗꯝꯕ 2025 की थौरम अंगोम निंगथौ रोसोरास मनी की सिंगजमई मथक थोकचोम लैकायदा पांगथोखरे थौरम अदुदा अंगोम निंगथौ रोसोरास मनी सेराब लोइशंग गोरोब लोइशंग अमसुंग अमाइबा लोइशंग ना पुनः सरुक याखे सांगदमनबा अदुदा लाइफम पना खाबम पना अहलुपना अमसुंग नहारुपना सरुक याखे इंटरनेशनल सनामही एसोसिएशन की अहुम सुब मपोक कुमोन नुमेत थौरम अमदे सनामही लाइनिंग की मरुओइबा लाइनिंग थौ लाइरेंबी सिंह हाइबा हिरमसिदा ngasi कैशामपाता लेबा स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हॉलदा कॉन्फ्रेंस अमा पांगथोखरे थौरम अदुदा डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डीन ऑफ ह्यूमैनिटीज प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सगोल सेम लंचनबा इंटरनेशनल सनामही एसोसिएशन प्रेसिडेंट एकबा सापम बहिगिया मुतुआ म्यूजियम डायरेक्टर मुतुआ बहादुर अमदी सुमांग लीला आर्टिस्ट अमदी रिनोन्ड राइटर इबोयाइमा खुमन्ना अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइकी लोइना ngasi कॉन्फ्रेंस असिदा बांग्लादेश अमसुंग म्यांमार लेरिबा मैतेगी अरिबा खुबम सिंह सनामही लाइनिंग की फिबम अमदी सनामही लाइनिंग बु मियामना पामनहननबा पांबै सिंह हाइबगी मतंगदसु खननैनखे इंटरनेशनल सनामही एसोसिएशन असिगी प्रेसिडेंट एकबा सापम बहिगिना मैतै सिंगी सनामही लाइनिंग असे इंगसोक लिसिंग अमगा चमापन निम्फुगा मरीदा वांखै थंबाल खोंदगे साफोंलखे मसिदा लाइनिंग असिगी मरमदा मणिपुर की तंपाके मफम अयामबदा लैनवा हौरबसु मपुंग फाबा ngamdabana lairibasi aikhoi khudingmakna nainafam thoi haiki थंगाल कैथेल की हानगे असेंबली की लंबी दलाइबा मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड MSCV हेड ऑफिस की चही की मिफम पांगथोक्तुना बैंक असगी चावखत थौरांगी मतंगदा वाफम कया खनखरे थरमदुदा MSCV की प्रेसिडेंट पंगबम रंजेट वाइस प्रेसिडेंट युमनाम सुभाष चंद्र MSCV की मैनेजिंग डायरेक्टर बिद्यारानी अयकपम MSCV की DGM N अंगौबना अमदे बोर्ड के डायरेक्टर सिंगना सरुग्याखी सही तरह हुमदोय खक्तंग ngairiba Jiribam gi relief camp ta leiba nupamacha ma thori yanduna siram le hairi Jiribam police tagi fangba pauda laikhidraba nupamacha adugi maming Yurembam angamba chahi tara go humdoi apokpa white Romeo lamtai khunno Zakurador Boro Bekradagine 2023 dagi tholakhiba irang namaram oiraga Jiribam Higher Secondary School da leiba relief camp da changja form logduna lairakibane ngasi nongalamdai pung anirom tarakpa dwaida police na asiba haksang lokalaba matungda Jiribam gi ningsing khulda leiba Jiri Hospital da pokalaba matungda Silchar Medical College and Hospital Gungorda postmortem gi damak pukre thodok asiga mari leinana laikhidrabagi mama ga unabada lai haraubudagi pung तरागा माथोइदा हलकलबा मतुंगदा अहिंगदा ममाना इहान हाना थौरी यालगा लेरंबा थेंगनरखिबनी हाइरी Sri Saitya Sai Seva Organization India Amadi World Heart Federation की मखादा साई सैत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर न सिंधुना नुमित हमनी चथरकपा वर्ल्ड हार्ट डे की थौरम कैसांपाट लेमजम कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे मियाम द हार्ट की लैना दगी करमना ngakthokadagi हाइबगी अवेयरनेस पीबगा लोइनना खोंगचत अमगसु सतखिबा थौरमगा मरी लैनना श्री सैत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर स्टेट प्रेसिडेंट चनंबम फाल्गुनीना इंडिया द लैबा स्टेट खुदिंगमक्ता श्री सैत्य श्री साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन ना सिंधुना वर्ल्ड हार्ट डे की थौरमसे पांगथोकपगोम मणिपुर दसु मियोइबगी हार्ट की मरु ओइबसिंग असी हौगलक्लिबा अंगांगसिंगदा खंगहननबा पांदमदा खोंगचत असी पांगथोकपनि हाइखि
हंदक चहीगी टीचर्स डे का मरी लेना इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नेशनल टीचर अवार्ड 2025 खुसिनरक्लबे घरी अपर प्राइमरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस कांगबम ओंबी मचासना ओपगी थौराम कैसामपाट थियाम लैकाय चनुरा चौखट थौरांग लोफ मैराना सिंधुना कैसामपाट थियाम लैकाय कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थौराम अदुदा कैसामथोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए निशिकांत सापम केटीएलसी टीएल की प्रेसिडेंट थौनाउजम मिता आईएमसी वार्ड नंबर 9 की कॉर्पोरेटर सोराम सुनील नसिंगु सिंगना मरुइबे म्यूसिंग होना सरुग्याखे थौरंग मरी लेना एमएलए निशिकांतना लमदमसी के महिरोय सिंगबु ताकपी तंबीबगी लमद लैबा ओजा सिंगी ओइबा नेशनल अवार्ड पीबदा इका लैकाय असिदगी यौरकपा हाइबसी लैकाय असि खक्तगी नतना मणिपुर पुंबगी ओइना चौकथोकसनिंगाइने चौखटप खुनाय अमा ओइबदा लाइरिक लाइसु निंगथिना हाइबा तुंगी युम्बिरेल ओइगदौरिबा सिंगबु मखोंग सोमदुना सेंबिबादा ओजा सिंगी अचौबा थौदांग लै हाइखि हौजिक पावगमरथना टेंडर ब्रेक अमतंग लौजरी होंगलकलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै चासिनदरी अदुना हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते चासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहलक्ति खुदिंग मक्सिबु ngakthokke hairabadi जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नी लोक खुबद नतन नक मही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप ब्रेक की मतुंगदा मयाम मुकहना तराम नोकचरी लोइना मखाताबा पाउ पिजरी थमनापोकपी खुलगी निंगथवसे हौजिक मपानदगी लाकपा नेपाली अमन ओइदुना लैरिबासे खुनसिगी कस्टमरी लोगी मतुंग इन्ना यादे खुनसिगी निंगथौगे फमसी नेपाली असिदा ओहनबा यारोय मरी लैनबसिंगना येंगसिनबियु हाइना खुनसि हेक सेंबदगी निंगथौ ओइरखिबा ब्लादे वंगसुंगी मचानुपा थोलोंग वेसांगना मणिपुर प्रेस क्लबता पाउमिसिंग उनबदा फोंदोखरे महाकना मखाताना खुनसि करमना सेमलखे हाइबगी मतंगदा वाफम कया पल्लदुना खुलसिगी लैरिबा कस्टमरी लोसी कनागुमा मपानदगी लाकपा मियोयसिंगना थुगाइबा यारोय खुलसिगी निंगथौसी हाना खुलसिगी निंगथौ ओइरंबा अदुगी मचा मसु सिंगना अदुमक ओइफम थोकपने खुलसिगी कस्टमरी लोसी लैतबगा चफ मानरे कनागुमना लोसी थुगाइबिगनो खुलसि मपानदगी लाकपा नेपाली अमना चीफनी हाइदुना थबक तौबदगी खुनसि यामना वारे अथुबदा मरी लैनबा लैंगा की माइकेदगिसु मतेंग पांगबियु हाइखि अखुई थमलापोपी की लम असी नागा की लम ने अखुई नागा की लम असिदा मी अतोपा अदुना लाग निंथौ ओइबा यादे अमसुंग अखुई की डॉक्यूमेंट पाइबा यादे फाउंडर दी आइगी इपाने मखोदी वार्ड की मखुई लाकपनी अदो पोतर ओइना लाकपनी इपा की मतुंग इंजबने हौजिकती आइगी थमलापोपी की अंगांग सिंसे दिमापुर चे थिनब थाबने चे थिनब थाबसिदा हारिबा अंगांग अनी से मखोय से मफम मरांग खंगदना मांगरे अदुना करीगुंबा गवर्नमेंट ना मसीबुसु मतेंग पांगबिरे हारगा अखोयगी अंगांग अनी से कनाना फादना थंबीब्रा नत्र पुबीब्रा कदाय सेप्रा हाबदो अखोय खंगदबनिना गवर्नमेंट नसु मतेंग पांगबियो अखोयगी नेपाली अमना और अतोपमी अमना अखोयगी मथक्ता राज तौबदे अखोय पामदे मादो लौथोकपियो हादुना पाउमिसिंगा उनबदुदा सरुग्याखिबा नुपी अमना हौजे हौजे थमनापोकपी खुनगी अंगांग अनि दिमापुरदा चे थिनबा चटखिबदगे मफम खंगदना मांगदुना लैरे हौजिक फावबा मफम खंगद्रे लैंगाकना अंगांग अनि असिगी मरी मखोंग थिदोकपिरगा खुसिनबियु हाइखे ममा मन पोप मचा अदुगी हलक्तबा अदुनसु अखोयदी हिंदुंग थिन तुम्बा ngamdre aduna nupi mayam khoida biu akoi angang ani se karamba matamda aphaba mina mama mapagi thamla pukpi gi angang ani se khut sinabiu haibasu ai asimatang de haijaning bani hoje hoje student ni marang marakta moisu kari umbada interview jaw jage na lair ba minina asuma asiumba private ta exam gumba thage na khanba angang ni adu खुनायमगे यंगलेन सरुनी हाइनरिबा एजुकेशन सेक्टर बो अवांगव थाकता पुखनना बहोनरिबा थंबाल मरी कॉलेज ओइनाम लिंखतकिबा सही निफु मंगा मपुंग फारकपगे मपोक कुमोन थौराम ngasi पांगथोखरे थंबाल मरी कॉलेज ओइनाम गी एम्प्लॉई एसोसिएशन सिंदुना कॉलेज अदुगी ऑडिटोरियम हॉल दा ओइनाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए आइनलिनी
Thambalmari College Oinamgi Principal Professor K.S. Mohan Yauna Mioi Kiana Saruk Yaduna Pangthokiba Thormaduda College Adugi House Physics Department da Head Oriba Dr. R.K. Romenda Best Teacher Award Pibagal Loinana Thabaktigi Potharaba College Aduda Thabak Toramba Teaching Amadi Non-Teaching Staff Sing Amadi College Adugi Lam Katpa Donor Sing Amasung Makoigi Imung Manungda Memento Lengyan Pidun Ikai Kumnabu Utke Thorongamari Lenana College Adugi Principal Professor K.S. Mohana College Asigi Award Pakaya Lairi Manipur Education System Mawong Maril Tadri Education Sector Matik Mayai Laina Thamge Harabadi Research the View Haiki Library and Information Center Kaksingi Auditorium gi Sarukara Electric Short Circuit na Maram Oiduna Ngasiyuk Anganbada Maina Chakre Mayadu Auditorium asigi ground floor da Laiba Legal Aid Clinic ki kadagi horok oigani hairi Mayadu Library asigi Special Sunday Sarugyaba Lakpa Mahirwe Singna Thengnarakpadagi Laikai Miyam da Pau Pibadagi Kaksing Folksupa Laikai gi Miyam Friendship Sporting Club ki Thomi Amade Kaksing Fire Service na Angamba Upai Sizinaduna Mayadu Kanbangamki Mai Chakpaduda Legal at Clinic Amadi Press Conference ki ka sing mathak yauna ka ani asida lairiba potchai sing ayambana mai chakre amadi auditorium asigi sit singi saruk tangkhai amasu chakre hairi Manipuri khunung saibu yokhan anaba amadi tungi mirolna khanghong nabagi pandam da Manipuri masak narabe folk music saisakpi mangka mayang langbam amadi Hindustani isai saisakpi rupasaya khetrimeunga loinana Manipuri khunung isai workshop ama pangthokre Manipuri in Kolkata MI Kenasinduna Ayakar Bhawan Saurangi Square Kolkata da pangthokiba Thoramaduda Manipuri Chamagi Yankai Henbana Sarugyake Thorongamari Lenana Manipuri in Kolkata MIK ge General Secretary Rojet Kaisamna Manipuri Khunung isai asibu yokhananaba amadi malemgi mafam sinba thungna khanghananaba honabada makha tanasu thoram sing asi pangthokigani aikogi fajaba culture amadi tradition kaya asibu yokhatuna thamnanaba honabada angamba thodang lomina se haike Understanding lifelong learning for all in society Ulas Nav Bharat Sastra Karyakram gi makhada Adult Education Department State Literacy Mission Society Manipurna Sinduna Nationwide Foundation Literacy and Numeracy Assessment Test 2025 ngase Manipur dasu pangthokre Laibak pumbagi oina pangthokpa assessment test asi Bisnupur district ki oina District Literacy Mission Authority DLMA Bisnupurna Sinduna Madhumati High School Irengbam DM Academy Kainau Thongkhada pangthoke assessment test asida State Rural Livelihood Mission Nambol Block ki khorifaba BLF ki masing yamlaba self help group member singna sarugyake Bisnupur district ki oina pangthokiba assessment test adu New India Literacy Program Manipur gi nodal officer Gazaifo Thaimei amadi Adult Education Department State Literacy Mission Authority Manipur gi official singna haktheng na chatuna yengsin ke pangthokliba Nationwide Foundation Literacy and Numeracy Assessment Test 2025 adugi matang da New India Literacy Program Manipur gi nodal officer Gazaifo Thaimeina ngasi state asigi oina Bisnupur Chandel Chanapati Tamenglong Thoubal district apunba exam center humfuda nupi lising kungamathoi chaunga ga taruk amadi nupa lising nipan ga chahung ga humfumathoi Loinana apunba masing lising kungamapan Chanipan Yankai Taret na registered Togduna Nationwide Foundation Literacy and Numeracy Assessment Test 2025 asida saruk yari haike Lamyan Bahizam Irabot ki mapo kumon thauram amade 2nd October da pangthokadaba Yai School Volunteer Organization YVO ge Yankai Mapalak Suba kumon thauram gi mangoinana club asina konba mafam singda nominini chufna sathagadaba social service camp ama ngasidagi hogdokre Social Service Camp aduda masing yamlaba volunteers singna sarugyaduna Moirangkhom Hiruhan Balaikai Chingangkham Leirak Yai School Police Lane chingba mafam sing amadi akoiba mafam singda sit sengbagi thabak sing pangthoke ngasagi camp hogdokpagi thoram ajuka mari leinana YVO gi Vice President RK Anil Kumar na organization asigi naha oriba volunteer kyana COVID pandemic matamda task force semduna Lokhiba Togdang Loinana Dengi Laichati Ngakthoknana Bahonabada Lokhiba Togdang Sing Thaningai Oi Matung Tarakbadasu Hena Unity Laina Miyamgi Oiba Thabak Thoram Singda Saruk Yahaningbagi Apambasu Fongdokhe Lamyan Bahizam Irabot ki Wakalon Haurakriba Mirul Singda Yakai Hananabagi Wakalonda State Level Sport
painting competition ama ngase pangthokre lamyan ba hizam irabot ningsing love na sinduna khongman mangjil da leiba mangjil community hall da pangthokpa ahan ba state level sport painting competition aduda mahiroi marifurom na sarugya ke lamyan ba hizam irabot ki wakhalon adu ayek palai oina utlu haiba thimda category ahum thokna khaidoktuna pangthokba competition adu kambari leinana lamyan ba hizam irabot ningsing love ki president thangjam subhasandrana lubasina leiba asigi awab tarba matamda miyam gi damak pangba yaba mateng pangduna lakle ngasi pangthokliba competition asi maruoina haurakliba naha singda hizam irabot ki wakhalon amade fidam adu yakai hananabagi wakhalonda pangthokpani haike Nimphuma palak suba Manipur Zoological Garden iroi sembagi foundation degi thauram Kamari Lainana painting competition ama Manipur Zoological Garden da pangthokre human animal coexistence haiba theme da category ahum thokna class 2 dagina 5 6 dagina 8 amadi 9 dagina 10 da lairiba mahiroi singda competition aduda sarugya ke competition adugi matangda Manipur Zoological Garden iroi sembagi director L Biramangolna India pumbada chahi khudingi October 2 dagina nipan fawasi wildlife week haiduna palan tawre masege maru oiba pandamdi lamlaki sa uchek yaudana miyoibana hingba ngamloi haiba se miyamda khanghanana bane masiga loinana October 2 da Manipur Zoological Garden da Forest Department sinduna wildlife celebration week asi pangthokani ahoba numit tang 2 da Manipur Zoological gi foundation tabana numira sida ju yengba lakpa singi oina paisa mata laudana yengba gi khudong chawasu pigani ising isauna maram oraga haukiba September 13 gi ju yengba thingbana thingduna lakpa ado thasigi kunthra dagi hanglagane ngasi pangthokliba competition asigi makok mathang taraba mahiroi sing result sing October 2 da pangthokadaba foundation day numitta lauthoktuna mana mathum sing yanthokani haire Imphal West ki manung chanalaiba Waxing Khulen Mayai Laikai da Punsi Sintha Pangba Puspa Klafna Sinduna Nongmagi Oiba Lamtu Sengbagi Thoramama Pangthokre Thoramasi Irabo Dena Lakpaga Irwenana Khunai asida lubanan ba famjiramba mahakna amorpa thabak yakhidaba adugi wakhalon adu tung inba oina thoramasi pangthokibani Khumpui Charitable Trust Hejamarana Tripura gi saknai raba aiba Langonjam Biramangolda Chandumani Devi Krishna Kumar Debarma Samriti Puruskar 2025 piduna ikai khumna khre Korvarok Loan gi Luf amana Manipuri aiba amada piba ahan ba manani West Tripura district ki Sidai Mohanpur ge Hezamara Larima Rongmare Nok English medium school ge multipurpose community hall da pangthokiba school asigi chahi ge thoromda Manipuri amasung Bangla lol anida sakhanglaba writer L Biramangolda manasi khusinake manasi da lengyan citation amasung sel oina lupalising tara yaure manasi Korborok folk singer Sukhmani Debarma busu piduna ikai khumnagi manasi Rabindra Kesor Debarnana mage mama mapa gi mingda katpane Arise haiba thimda 40 Women Day Rongmai Baptist Church Council RBCC gi thoram None district ki tongan basar singda pangthokre thoram adugi ayuki thoram oina akhanaba prayer session da Matung nungthil gi thoram da group song solo extempore speech na singba sing pangthoke makok mathang taraba singda mana mathum sing yanthoke Manipur Amateur Bodybuilders Association gi mereng makha da lamyan bajing yaripok na sinduna nipan suba state level Mr Lamyan ba masung taramathoi suba Mr Yaripok cash prize bodybuilding contest 2025 ngarang nongpok ningthau youth association gi sanglenda pangthokre August gym gi kaithelakpon malem nganbana Mr Lamyan ba gym gi Puthem Kamalna senior Mr Yaripok 2025 ki title sing lawkre The Seru Classic NPC Regional Manipur Championship ama Palace Compound Laiba City Convention da pangthokre competition ase National Physics Committee NPC gi mereng makhada pangthokpani category mari thokna khaidoktuna nupi nupa competitor kunthra romna sarugyadana athoi hen tanaki NPC Manipur chapter gi head RK Poireng anbina national gi natroga international gi thak da pangthokadaba professional league kaya da sarugya gi harabadi hana state level da pangthokpa championship kaya da sarugya ba change ngasi gi championship asida winner oirakpa sing national level gi championships ta sarugya gani bodybuilding amadi fitness asina hakchang fana thambada kanaba pibata natana masina sinfam ama oina chatpa yai haike Haujimuk sanabagi paw ko gi CNS post journalist boy ningthojam dagi lawirasi
Manipur Chess Association gi meng makhada DCS Academy na sinduna ngasi dagi school kuntra manga gi nupa amadi nupi chess sanaroi sahum humputra ni thoina saruk yaduna Heritage Convent Uripok Basaspati lekaida ani suba DCA Inter School Chess Tournament haukre category ahum king queen namadi night ki sanaroi sahum humputra ni thoina saruk yaduna pangthokadoriba competition asigi haudokpagi thoramda Manipur Sarkar gi Youth Person Sports ki director Dr. Maimam Beto Singh Imphal West Zone 1 gi ZEO amadi DPO Y Hemchandra amadi Department of Psychiatry gi Associate Professor Sanjam Gojendrona Thoramapu Singh oiki Huyen Langnon Thangta Association Manipur gi meng makhada Maitei Nongcha Thangta Hairongna sinduna ngasi dagi district manga Imphal West Imphal East Bisnupur Kakching amadi Thawal gi Thangta unit kunithoi gi nupa sanaroi humputaruk nupi sanaroi yangkhainithoi punna sanaroi chamaga taranipan saruk yaduna ikop ningthau lai harawom hairok part 2 da kunthra mari suba state junior thangta championship haukre haudopagi thoramda periphery protection force ki commander Thongnojam Roshan Huyen Langnong Thangta Association Manipur ki president Dr. Huidrom Prem Kumar social activist Moirangthem Ratan Maitei amadi anti nutrition store gi Boni Sapamna Thoramapu Singh oiki championship asigi ngasi ahubu numit ki pangthokiba nupa gi phunaba ani subagi kilogram nifu mari makhagi da IMMAA Bisnupur Sungkham Leikai gi M Kapil Sharmana gold medal lauki kilogram nifu nipan makhagi pangthokibada Maitei Nongsa Thangta Hiroki M Utam Maitei na gold ICAS kunung mamangi ti ngangrana ba Maitei na silver medal amadi Kanglei Thangta Lublangon gi K Roshan na bronze medal lauki kilogram yankani thoi makhagi pangthokibada LKTTS Kangmongi Los Ningthogjam na gold PISS Langjingi N Abona silver medal NKS FI Tenthagi N Diamond na bronze medal lauki kilogram yankaitruk makhagi pangthokibada Anjika Gharigi S Ribas na gold TTCA Moirangi K Parai Hanbana silver medal amadi PISS Langjingi A Rohit na bronze medal lauki kilogram humpu makhagi pangthokibada TTCS Moirangi Santos Khwairakpam na gold MNTT Hairoki L Nongdamban na silver medal amadi UTTA Wangugi M Napoleon Maitei na bronze medal lauki junior girls ki phunaba amagi kilogram nifu makhagi pangthokibada PTTS ki Aingalia Chanuna gold medal lauki kilogram nifu mari makhagi da MNTT Hairoki N Lucky Chanuna gold BDSL TTA Tagel gi W Vidya Devi na silver medal amadi MMAA Moirang Kampugi S Angobina bronze medal lauki kilogram nifu nipan makhagi pangthokibada ICAS kunung mamangi ending thoi ngambi chanuna gold MMAA Moirang Kampugi TH Bhumika chanuna silver medal amadi Pahula si mayai koibigi M Thadoi sanana bronze medal lauki kilogram yakhani thoi makhagi pangthokibada TTCA Moirangi I Anamika na gold MNTT Hairoki Milky Athopam na silver medal LTA Khurai Sajor Lekai gi KS Deveswari na bronze medal lauki kilogram yakhaitruk makhagi pangthokibada LTA Khurai Sajor Lekai gi L Nivasini chanuna gold TTM Yumnam Huidromgi Y Devajani na silver medal MMAA Moirang Kampugi TA Susmita chanuna bronze medal lauki kilogram humpu makhagi pangthokibada MMAA Moirang Kampugi Sanchan Komna gold medal kilogram humpu manga makhagi pangthokibada IKTTCA Moidang Poki W Henthoi na gold amadi kilogram humpudra manga makhagi pangthokibada LTA Khurai Sajor Lekai gi KS Jelina na gold medal lauki Yumnam Yaima Memorial State 11 Kendra Wise Mix Kang Tournament ki ngasi sana ki bam match ta Singjamai Kendra Kangkutna Oinam Kendra Kangkut team C bu mai tipa pikrai Manipur Kang Association gi meng makhada Oinam Kendra Kangkut sinduna tha segi tang kun mathoi digi Kangkut tarawum doina grumari thongna khaidukuna Radha Mandop Kainok Thong Takta Chathariba Yumnam Yaima Memorial State 11 Kendra Wise Mix Kang Tournament ki ngasi sana ki bam match ta Singjamai Kendra Kangkutna Oinam Kendra Kangkut team Sibu Panjal Taranipal Taratareta Maitiba Pikibane Singjamai Kendra Kangkutna Ahan Bahapta Panjal Taret Amadi Ani Subabda Panjal Taramathoi Kaukhe Oinam Kendra Kangkut team Sina Ahan Bahapta Panjal Tara Amadi
अनीसुबाबदा बंजल तरेट कापखी हयेंग कांगचंग असिदा वांगोई केंद्र कांखुन अमदी वाबगाई केंद्र कांखुट का सानगने इंडिया ने युम्बु ओइदुना जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर दा चथरिबा अहुमसुबा एशियन पेंकक चिला चैंपियनशिप की इंडियन टीम दा सरुक यारिबा मणिपुर की सानरोई अनीना सिल्वर मेडल लौरे चैंपियनशिप असी की दौली इवेंट की नुपा की गांधा की अरोइबा मैच दा मणिपुर की इलांगबम अतोंबा मदी अबुंग थांगजम फिलिपिन की मकुता माइथीदुना सिल्वर मेडल लौखिबने अमरोमदा मणिपुर की सानरोई थोक्चोम याइफबी चनुना सेनी आर्टिस्टिक टुंगालदा ब्रोंज मेडल अमा लौदुना चथरिबा चैंपियनशिप असिदा इंडिया की टीम दा मणिपुर की सानरोई मंगाना सरुक याखिबदा सिल्वर अनि ब्रोंज अमा पुन मेडल अहुम लौदुना चली UFC बिष्णुपुरना RFCC कईनोबो माइथिबो पीदुना अहानबा युमना मनाव सिन्नबा मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग की फाइनल जंग्रे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन DSA बिष्णुपुर की मेंग मखादा थांसे की तांग तरामंगादगी टीम मापन ग्रुप अनि थोंगना खैदुना मिनी स्टेडियम DSA बिष्णुपुर चथरिबा अहानबा युमना मनाव सिन्नबा मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi sanakhiba अहानबा सेमीफाइनल मैच दा UFC बिष्णुपुरना RFCC कईनोबु गोल अनि अमदा माइथिबो पीदुना फाइनल संखिबने UFC बिष्णुपुर की माइ पाखिबी गोल अनि अदु लिंजाई गांगजीना मैच की तरनिथि शुभमदी नमसिनलुंगना मैच की हुंफुनिथोई शुभ मिनिट संखी RFCC कईनोगी मतंगरबा गोल अदुना मनी मतुमना मैच की कुंथ्रा माथोई शुभ मिनिट संखी हयेंग ग्राउंड असिदा अनि शुभ सेमीफाइनल मैच वइना लोकताक FC लोकताक अमदी TYDA तैदा तबुलगा सानगने कुनमाथोई शुभ किशोर कुमार मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi sanakhiba मैच दा PPCC तोपसिंगना AKSA कचिंग खुनोबो माइथिबो पीखरे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन DSA कचिंग की मेंग मखादा था सिगी तांग कुनमाथोइदगी टीम तरेन सरुक यादुना DSA कचिंग प्लेग्राउंड चथरिबा कुनमाथोई शुभ किशोर कुमार मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi sanakhiba मैच दा PPC तोपसिंगना AKSA कचिंग खुनोबु गोल अनि अमदा माइथिबो पीखिबने PPC तोपसिंगी माइ पाखिबी गोल अनि अदु आइस मनी थोइना मैच की कुंथ्रा मंगा सुबमदी हुमफुमदोई शुभ मिनिट सनखी मैच असिदा माइथिखिबा AKSA कचिंग खुनोगी मतंगरबा गोल अदुना KS अमु थोइना मैच की तरे शुभ मिनिट सनखिबने मखाताबा सानबगी पाउदा थासिगी तांग कुनगमरी दगे थौबाल डिस्ट्रिक्ट चथरकपा मणिपुर अहानबो ओइना पांगथोकपा डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक गेम्स 2025 ngase थौबाल खेत्री लेकाई दलाइबा मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम दा लोइशनख्रे मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की मिरेंग मखा दा डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन थौबाल ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थौबाल गा खुसमना सिंदुना नुमित मंगानी चुफना चथरकपा ओलंपिक गेम्स असिगी ngase लोइशनबगी थरमदा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओक्रम इवोवे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक गेम्स 2025 की ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की चेयरमैन चु ओरिबे DC थौबाल हना कामई IS MP लोकसभा डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजम वांगखेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA ओरिबा MPCC की प्रेसिडेंट कैसा मेघचंद्र खंगाबोक SC की MLA ओक्रम सूर्यकुमार फॉर्मर मिनिस्टर M ओकेंद्रा DIG रेंज 2 जोगेशचंद्र हाउविजम SP थौबाल शिवानंद सुरवे IPS अमदी CO थर्ड IRV S हेमंतना मरोइबा म्यूजिंग ओइना सरुग्याखी तोंगान तोंगान मसाना कुंदा अथोय हेन तानकी गेम्स असिगी सानकी इवेंट सिंगी मकोक मथंग ताक्रबाद अमदी टीम चैंपियन सिंगदा ट्रॉफी अमदी तोंगान तोंगान मना सिंग यंथोके अहानबो ओइना पांगथोकपा डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक गेम्स 2025 की लोशनबगी थरमदा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोविना हक्सांग फबा हाइबसी अइखोइगे लन्नी पुंसिगे पांदम खुदिंगमक निंगब थुंगब ओरबसु हक्सांगना फट्रबदी पुमनमक अदु अरेंबने अइखोइ साजेल तौसी शाना खोनबदा थवाय याउसी अमदी सानबबु योखतसे डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक गेम्स असिबो चाउना माइ पाखनबदा चौब थौदांग लोबिरिबा DC थौबाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस थौबाल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन स्पॉन्सर तौरिबा एंटरप्रेन्योर सिंग अमदी प्लेयर पुनमपुसु अपेनब फोंगदोखी वाखलोन मानबा पुनबा वामा कंगलेपा के अचंगबा थौमी अमा ओइरंबा
Laimijom Sachi Langthabal Kunjada Laibana Manung Matam Chadana Masagi Anaba Manamaram Oiduna Ikang Kanghodana Laikidabada Wama Maya Loshang Terada minute and 2 minutes leftuna Wamagi members Singna Awa Fondo Cray Mahakna Hingling Matamda Laibak Miam with the Maglorum but Togdang Singbu Singtake Mahakna Laikidabasina Achoba Mangzabama Oherogani Imung Mununa Nang Horiba Awabadasu Saruk Yari Loinana Laikidrabagi Tawaina Taibang Mapugi Nakta in the Signa Labor Oresno Hairi. Hozimuk Tabaki Pau Pizari. Reserve Bank of India ge officer grade B khara laugadori masagi chahi kungamathoi dagi kuntra fawi manung da laiba graduate pass tawraba MUS singna lakliba September kuntra fawi manung da dar khas tharak payagani exam center Imphal da oigani hairi NIT Manipur gi non-teaching post khara laugadori masagi chahi kundagi kuntram doi fawi manung da laiba MUS singna October 13 fawi manung da dar khas pichalak payagani hairi RBI ge officer grade B khara laugadori masagi chahi kundagi na kuntra fawi manung da laiba graduate pass tawraba MUS singna lagliba tang kuntra fawi manung da dar khas tharak payagani exam center Imphal da oigani Delhi Police amadi Central Armed Police Force ki Sub Inspector Punna Lising Ahunga Sufna Humputara Nipan Lagodori Graduate Pass Tawraba Masagi Chahi Kundagina Kun Manga Fawgi Manung da Laiba MUS Singna October 13 Fawgi Manung da Darkhas Tharpa Yagani Exam Center Imphal da Oigani Hairi Mathake Kupa Marol Singh Babupra da Laiba Job Center dagi Khangba Yagani Loislakpada ngasigi maroiba pau amuk kahanna pizari Luchingba ma haibasi tungi mirol gidamak asan ba mireng thamduna thabak tawba ngamba miyam gidamak khanba miyo ogedabani haina MP angomcha bimol na haikre Awana taraba singda mateng pangba haibasi miyo bagi chanavini aikhoi amato oina nungsinana leminraba matamda ing tappa lakane haina MLA Bishwajit na haikre Bihari amagi Nilakuthi da laiba godown dagi lupa lakh kunthra rongi oigadaba athingba thamkhraba single use plastic seng Manipur Pollution Control Board na fagat kre Handaki sa oduna Imphal East District ki Kongba use konpat ki low pari kaya pat pumduna mangle amadi Bangladesh amadi Nepal da thokiba miyam gi iho lamdam asida thorokloi haninga leiti hana imangan bina haikre Ngasigi oinadi Manipuri pau matang stelojari men tabi ba punamak amuk kahana khurumjari